Kani gade ke Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Keseng HSPDP hapo kejelam jong ba KP Pangniang kumu presiden batmai. Bat ki arngot ki MLA jong kani keseng san partai, henin kasngi kakak kandai tadi uyayong. Kilalet yekendo yo menteri rang ba kejela u Konrad ki sangma. Bandawa na u ban simkia hakaban penbaik no yo pot usam bat kejela Asam. Habakren bagi nong patai kubor hadian kini keje kendo. Nakal yang ubak KP Pangniang ulai tu bakum ba keseng kala debo ikini kiman hakapor election. Kumta menta kasngi kilalet banyak kendo yo Konrad sangma banyak keren halor kini kiman. Nalor kini ke HSPDP kala dawaru nak sorkar bakadai ban petrikam no ya ke inalain permit. Hak jaka jangka work permit banyak da nak jingwan rung kertap ki bar jela bat ki mender syakani ke jela. Hadian bagi syong ya kasisi hagini kita ulada. Ba ulada ya rai bagi MLA di Jongi kita bersama dengan parti, ia kan negara go, ia kan negara sorkar kalau jenam juga NPP. Rengkat bagi isu Jongi, tema tak kasih bagi MLA Dumbrong Jongi. Rengkat bagi kita kita kampung tu dengar, ira rum ia kedua ia chief minister. Kemudian kong hi patai syahi bagi ke parti negara ba, kinan bagi apa sorkar. Kumpul bagi yang terima hari kami yang sorga, kami tak kerja benar. Pada kali yang juga parti perderu, dia keren kat tu ketika isu, dan iki manifesto kita bagi dana kapor election. Kau ingin dia keren dia kapor isu, bahawa isu semua chief minister dah siap kita yang ni kan isu, kami yang debate juga assembly. Roy ini kami ke parti ni yang sekarang, bahawa kadai bandang ke parliament solution, yang kami kapor isu, dan don usam lebih yang juga jelas juga. Kalau kata kita semua chief minister, orang bah nabu priority yang kena kawai nak ikam kasak, kasak tengah sen juga si, hak bah ini immediately buat banyak keren dia sekolah India, buat ke sekolah Assam, nak bentar kan mana cukup baik berusaha. Kabar apa? Nilai keren lu yang kena ke bentar jom ke ILP, kawai ke bentar jom ke mat rekam jogi ke parti. Terus kini kising UI bah. Kadon kecing kai dia mo banyak keren dia ka work permit kena kalian jungi dia keren saya ke parti bagi semua orang taki MLA dan Rom jungi kita minister dan kabinet bagi ada keren lepas kan ni bagi parti jungi ni melapan pedang kan dia work permit ke bakum ke parti SPP fitik saya bagi yang scam menedai lah macam saya beri lepas ke jungi but aku juga pun ni long prefer bagi baka ILP kan long ke bagian tam nak bentar penterikan ban cek ya ke inflow dan ni ya diberi ki mana baru ke fed ke state ke cumi dengan sutra dia kata rubi om kalau tak idea apa mo ke government ki dia kata kam sumdai ke proposal kam sumdai ke jitu wanra ya kata ke work permit penterikan poka state ke cumi te ngili akran ru ki way ki issue joka party ho ngitip ke coalition government kam laban accommodate lot mo ki issues ki cumi dari badan kamtam di sini MLA Jongi kinang simil klik naga benta ki program dari ki isu juga parti kata kadai kerja kenduk Jongi kita kasih mereka jamit ke ba ila jauh chief minister berorang dari state ke Jongi Hak beda ipat berkejengin wakam kispongot kinong ilam jong keseng HSPDP nakal yang ubap KP Pangniang uloang ba unsakot da kejelang jong ke Central Executive Committee banyak keren nya kini ke benta Namar kiniru kila ay keju kadaw kumbala ay do ba Arden Miller Basaimon bagi sokia bakim syam lala banwanra ya kejing job jong bon ki kertong jong keseng hakani ke election MLA keberang sudap mentaus nam arzakat pra. Oh ni gadis council ru hadian bagi MDC ke Jongi. Kedon kejing perkhat bat baru sikat tu pisnem ru ni i kejing sobit ke Jongi mo. De na galiang Jongi MDC ru ile ya keren pramakine kom bat kala pensung ni ke parti. Ba kadon kami ki bani telang po ka disi council ru namar bali hak state ru mo hidan hagan ke MDA government ti hagan council ru ka balai ka mo parang pasal jong ka MDA partner mo i sunday bana bandan po ka isi ti ru ni ai haka wisdom jong ki bat ka parti bi lang ya kata tri menta hagan ke election ke bangin se election MDC election ngam ju i ba kan kata yang ni ke parti SPDP dan yang bagi parti. Klik ega mangang adon tentang kena WP. Berada kumah kini kipol ada berkhait. Nia keren ba om ke Kongres ke secara kata kosnya. Lah hadis council ni ke state mo.
nilai keren ada maran jong ke campaign election mo habashit habashai teman ta pada ru kata ka spirit ban ong ba baling setre MBC po bagian discount ban hang ni ka bomut ba ka mandi jong pai baru ni ihi kum ta ba ka babun ba hi ka mandi ka long ba im kwa shu ko ya ka congress ban ka state government na discount mo te with that spirit pi niru ngilai ya gani gani kesan ya ka sorka ni discount but kebayade pada but kebenom ba gani kebidak kan kata ai nga ngasno ba kanam kata hoi ke song ki pai ba ma gani wei ni ki party lu mo ten rei ke bang kham snow ngalong ba ni kham pen wan dur ke ja ke jing don jong ki party lu ma party lu ma ke juga kemudian ki juga ideologi ki juga isu western dai ki na da juga semen ban ya secara banyak ke pada mesti party ki kata namar kata na snow ba kam kata ini ki party SPDP kiri kan hok kum ke parti dulu ke UDP gitu kalau hok kum ke parti dulu kami ibadah ke start ni pajak pada mo tamrei ke parti jungi kanya syaprangi ya ke norim ke scam ke bangi ngadu ke por mai shopping hadu ke por baada hadu mantangi mo ngi shom ke re ya kata ada ke jing semua ke juga tinggal semua ke jing ke kli ba tolong bala kele ke mdc ke ke bahai punya don apa isi tengah ada mos no 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 don ni kata jing sai lama tengi join chani ka isi yo ta bon sien ni hani ka parti jungi ka yeng be ya kanong rem baskan halo kanong rem kamdi banong bakali kersan yo pensan bakan di no kanong rem juga kanong rem juga parti ibu so akaman tel da ba pensan mentaro su kumengi ba ban kondem ke isu ba kanong rem jungi ka don kum ka parti mot ni ka withdraw ta ngimde banong ni ngin dirang no ya parti tamal join ba pensan ka ba mla no kata di kanong rem parti ka start badro apa piong ba kajimi DF kalau penjat di senglu hot catar kalau ada nos bentar dan riban kang bade ka moncong ni no gimana don ka hot fongi te habe de ta bentar ngar hele persa don ku di PDF ko de pele dan ri no ba ka kiem hite ka sport ada badian te ban ni trade de kam ni ha ban ka de pero kini bade ngatrai ngim dori ke jing sko plan mar ba adu ba resign ba arden no presiden chui ke kiru ki on machine ya kata collective responsibility mo jadi sebenarnya tengi rungi simlang jute terus ke ba maki kilabu resignation ya kata ngim la bang na galeng juni roi ni sesiong ka si mo punya berkat kambah ke ibu de benlet na ka penta ke jing biang bagi cekan ke parti terus kun ke parti bade ngi ya sekarang ban Siti bagi ada kalau baik ba ondai tang iwi ba aden ku no hilam ban sim ke jing kli ke jing rem ne ke jing bo poi shakmat mo jing thu jing ke parti ke jing chok ke MLA ada election dan re nagreng juki ru ki otai katai saya jaga ke parti mo ya sekarang